Nyuma y'ibitero bitandukanye bikomeje kubera mu bice bitandukanye, ubwo ni amakuru agezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 isa nk'iyamaze kubona abandi basirikare benshi cyane, bivugwa neza ko rwose basoje amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Cyanzu mu kigo cya gisirikare cya M23. Aba rero benshi bemeza neza ko aribo bagiye kwifashishwa mu bice bitandukanye, ndetse bakaba bagiye kwa divansinga mpaka Kinshasa. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Masisi nk'uko bigenda bitangazwa, ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gafunyi ndetse n'ahitwa Runigi. Ubu tuvugana M23 yamaze kugenda ihigarurira, mu gihe hari hamaze iminsi igera kuri enye igisirikare cya leta ya Kongo cyarigaruriye ibi bice, nk'uko tubikesha umuyobozi wa Masisi Manuel Ndizeye Rutebuka. Uyu kandi akaba yamaze kuvuga neza ko M23 yamaze kugenda yigarurira ibi bice biri muri teritwari yiwe nk'uko bigenda bigaragara, ndetse amakuru akagaragaza neza ko ahangaha Masisi, ahitwa Bukinanyana, Gasenyi ndetse n'ahitwa Runigi, ibice bitandukanye M23 yamaze kugenda ikora tombe, ku buryo benshi bavuga neza ko izi nsoresore cyangwa se aba basirikare ba M23 basoje amasomo Icyanzu ari bamwe mu bamaze gukora impinduka zikomeye cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa nkaho zamaze kunanirwa n'amaraso mashya, barashaje n'abasaza. Intare za Sarambwe zirimo zirakubita zihereye kuri Wazalendo, zisa nkaho zigifite amashagaga. Ibi ndabikubwira, ariko kandi ntabwo nabura kukujyana ahitwa Cyugi. Ahitwa Cyugi M23 imaze kubafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo, bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana na waza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru uko operasiyo yagenze, ndetse ni byinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda kihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo ngo bimeze gute, amadubu yatwirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya, nawe FARDC na Wazalendo hari kuca uwambaye intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi, ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa Nyakigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za M23 nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yo yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibi bice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma y'uko igisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko M23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nk'uko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine. Ubu tuvugana naho M23 isa nkaho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko ibyangayikishije benshi nuko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu bya bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi. Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumuriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza ko neza intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uvuye Rubaya, ahitwa Gakwere n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho biteye ubwoba, ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza na kinyamugihe ingabo za Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero
muri ibi bice ubu tuvugana ahitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, bivugwa neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. Ni abasirikare bivugwa neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira ku buryo budasubirwaho, ndetse hakaza no kugaragara amakuru yemeza neza ko aba ngaba ari bamwe mu bari bahitinze delegasiyo y'ingabo haba FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya. Hafi y'ibinombe, ibirometero bari basigaye kugira ngo bagere hafi y'ibinombe ni ibirometero bigera kuri 25. Rero niho bafatiwe, binavugwa neza ko haguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko abakuru bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko mu 23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaje kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kugera hanze mu buryo batifuza. Nanone kandi bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe, aho ndetse na Mikenke ubu tuvugana Madubu akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twidwaneho na FARDC nyine nk'uko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twidwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho 23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Hagaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza ku Wezero hafi y'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amadubu agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo ayo muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hafi y'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabira bice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na 23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva bivugwa neza ko yongeye kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kwakira iyi nkuru mbi ya raporo ikomeye cyane yamaze kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gucunaguzwa, kwicwa ndetse bamwe basaba imbabazi nibyo byaranze iki gitero, aho abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko 23 kuva yaramaze kuva mu bice bitandukanye bya Bijombo, Sange, Kabunambo ndetse n'ibindi bice nka Plaine de Ruzizi. Ibi bice byose nyamara 23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe naho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa, izindi zigafatwa miri. Baje kwirukanka ndetse bakora withdraw, barirukanka amasigamana nyuma y'uko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'Amadubu, izi ngabo za twirwaneho z'abanyamurenge. Ariko kandi mwibutse gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro, kandi nimba dusanganwe ibuka gukora like ubundi dukomezanye 5 kuri 5.